Wakathanyana untukonda tunange na kuneti mubunge wa Central Kilimangoshini neti tena mbere kumeneria ngabana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza Ngoshini nethiriti ya kinya lakiana kuria Kawira ethira kiromba urekeri kumaki kanisa ya Catholic kumanena miario kionto burane ndi ethiriti ya kiwa ni wachete yo kirotongeria bwa kanisa ego ntubura ethiriti ya kiwa wenende ya mukanisa na mutongeria tithira akireka kuria ngabana wa kuromba urekeri bu Morutira naju nojondirete kwethira jo ithombirwa kiri gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ashumire weruni na rombi urekeri kiri kanisa Katholiki warua ntukwena arua ari mubunge rutira Central Kilimangoshini kiri rwariro moko emwe ajikaro ni bia bunge kirima urethire bishop ari ugaboja ma bishop ateraia ore gavana Mwangaza ari ntukwecho na tugatonyithwa ndwene tuganjire ne tugetithwa mheshimiwa gavana na ndiro na MCAs bawe natigane na tonisa manto tonisa ito tigane atu kule maromba jakinyaga kwatuika wowe ngo kuingira maromba na waingira kutenjire kurugurira were wa kundu mbenda ikopuria ko kwendo mbira gwere Saulu katendi murungu Saulu atoriri maguta ica mweri kabisa natuika kwa king of Israel lakini in despite of that favor kwere mo Saulu athiro murungu rakathithia akathiria agagi na ntule u ya Amalekites na intobia bionthema agwita atuika akwambura inde by power olirwa at the end of the day God was not happy murungu kama destroyed amona na bawe kwa una ndi manto ya kanisa jatigana please nyawenda kwa destroy tigana kanisa arenderea akagwa kinyamaromba kagitene kaja tithiro jetethire gavana Mwangaza no kwaruka na kethiro akiarukana no ntubo kwethiro akiorotera thinjiri bangai na atongeri bakuthurwa wateja kanisa Catholic. We have one bishop eta Salesius Mugambi wa diocese yetu Meru ali based St Joseph's Meru town arungamirite kanisa kuuma Chuka Tharaka Igembe Imenti na Tigania Kundema kanisa ile na chio ni nyingi mono population ile ni nyingi mono nande mtungi onekanite okuja kuma araka criticize fathers bau na bishop wo na kanisa yeu na winge bubunde bena bu uma ute murungu amba kwethira atetia twika ntobo bonde paro bageta mwankine itwika mtungi akumira ja eja amberia kanisa yawe na geata itochia yawe we don't care we ingo the titles kana ule ambereria kanisa ni yawe nwe wije nwe na murungu we nonto murungu atiruja yerwa ngayigitaira magamba wengwa ende tutigane na kanisa ndio maromba yatu kuromba kingi niringoge wemo kwethirithia sheria ja bungene mheshimiwa Kilimangoshini na ndinaletete musono jo kora miteme wa mauta kiri gutukunde kurako na munyojo roje ninyitete mam akiuga meba mauta ni kwethirithuma gonto kuria ogotwire kwena nkanya na kunyaririkite Rwanda naramu ba maguta jo andi kinyoka jigutaga ndi gurwagu utege ntukinge kibujao ukeja kuanda mukima kana mulembu kana mulinga ndi gurwagu ukinyoka nda kuanda mpempe kana mungauka athara yethera ndi gurwe no lineka bwa muno lakini mutejo yukaraja ka mateja jo jethumu kinyongo ke yukara ndi gurwagu mu wa timpione ukangata so na ndenda kuleta motion imbunge na kuatire ikwithirite kuna mendekithire kathomba kinyakiri karobia bunge nthiru gwika sheria ukora miteja ba mauta ende mwankira nande otukwathithika antu ibero bakure mibao maguta bakura mibao maguta orote kura thirikari kure at its own cost yaura wiye nyomba chiera wachi amakwa county council county government wala kuthari nyombeku thirikari katharie choke kuriye nke report ranta Shoro TV kumaje kengine ngine kutoka Nairobi mbita Boniface Mongera.